هاتن درسامه یا ایروش نورمال ما مستشان روزی ماس کلشه لی از هیویایی من مخنگی هنده هیوی کمش بیر نکره بیاجی تشکنات بسری لی دیساجی جبرکو منظم گلک درسی مهنه من دبر جبرکو مخنگی هند ما مسته من جواره درسک آماده کریه مگود اگر اونه از دلواوی درسی بدم وقت دی بره کسی که چونه دبستانی دزانن گاوا که ماموسته یک نده هات ماموسته یکی دکت شناوی جبو که زاروک به خودی نمیم جتابی از بنیف حنکا دویجم مجواره درسک آماده کریه از اما به درس به درس چپنیسر تکنیک و گوتینه و رومان نویسیه لی هگر ماموسته جان روز بره از دوری بدمه لی دی ساجی جبر که من خانه گیانده من پیوستید که پیش دخواه آماده بکن دا که درسامه والا درباس نبیش برکه یک جدیتین زنگاه کردی آنلاین اوه که درسی خواه وقت که دماوی ده هاته گوتن بدن ایجا هوال ایجا از این سر و گوتن و رومانا کردی ایروش بورا بپیگم جبر که هند زانن کسی که بالاوان سرویجه و بگوتنه درسام ماموسته حاشم احمد زاده دجی و بشكل سرناراتولوجية يعني بقول الناسية يجي وكب سورين بيجي دقيراني أو بابتاوي ديت بأمشان زيكي بقولتني دم إجا سروي از بخازم لبدر بحثات تكنيكية بقولتني وجوه دري برب رومانا كردي وبينم دا كم بكارم چارچوبه كگشتي بنگه نزيك تداين ونرخاندنا متن روماني متن رومانسك امجرد بيجن يم بقولتني بنرخيني. قبل أم دبيجين بقولتين تبي وكل درسين دجي ما مستحش محمد زاده جي باقشان مستر ميجي بحث كريه ما تم قلتيه أم متن بقولتيني بدو شكلا يعني شلاكيا بقولتيني أو كم جرد بيجين ديسكورس أم بدو شكلان جهدو يعني قوتاري بدو شكلان جهدو جدا دكن أم دبيجين يك جي بقولتنا متن شيروكية يعني ين بقولتينيه وكونشلوكا كي بيجن ويك جيجي نرخاندن وشيروفيا تشتين هي دكارن بوير بن دكارن متين هي بن نرخاندن اوانه ك ابدوارين غوتاري ين جدا ببينبي دي باويك خزاي لسر وبيجيرجي يعني او كسيكو وي ديسكورسي بيكتينا وي غوتاري بيكتينجي لسر بيجي هن شكلان هن ترزو شيوازان فرز بكن قواكم مروف شروكه كده دي بيجا مروف بالشكل كده انت فكره وقواكم مروف نرخاندنا كتكست كويجي متن كويجي دكا مروف بالشكل كده انت فكره زمانك كده مكارتي قواكم بحثا فقلتني لكن الفيدري ام بحثا فقلتنا ويجي دك يعني فقلتنا شروكه كده نفا قلتنا نرخاندنا دك ده فقلتنا شروكه ده علاوه فقلتني كنت بيشي دي مناسبه اذن بري هرتشتي شروك وبوير هنا ودنابا ويتشروكه ده لهنگانه البته وقتی جرار جنت بالکشان دیسر چروک دنوا چروکانده متنین هی و ین خیالی کد نوا متنی ده تم کارانین چون هاتنا نوا دمیده اف یک شکلین یا هنج شکلین آواکرنا ام بجن تبنا وگوتنه تبنا چروکا وگوتیه لی امل بدری بحثا شکلو بابتنوی بکن که سریده ام چروک و بویران وردگرن و پاشیجی ام دیگه دنوا وان چروکانده دنوا وان بویرانده لهنگ هنه که دیگه تکیلی وان به بویر چروکان به بیت دانی لی هنری و گوتینه بری هر تشتی و پرسش خود که تمام چروکه که تمام دنوا و چروکه ده مکان هنه کس هنه بویر هنه لی بلی کی به چروکش مرد بیجه یعنی کیه یکو بحث دکه دفراده قالك بابت يعني كانوا بيجي الليتراتورة كبر بفرح للسروي هاتي يعني مثلا منكو من نافي جرا جندا يجويجي كو دنافا وجناسيا فرنسية يعني وجناسيو زماناسيا فرنسية هي كو فيوم ام جرد بيجن كو لسر زمان وفغوتني بروتوكا كوي هي كو قالك باوايك زلال بحثا دما دنافا فغوتني دكريه ويجي باوايك زلال بحث كشان ديه سربان بوی بالکشان دی سربان بویران سالم هشتی دنیویسان دیه مجی برید گمان دجی من ابویر یکو و گوتنه و برید هندی ویسو گوتارین خودجی ما بحث کریه
دمتنك وجهية وقوتني ده مرو في برسيش خودك قالوا كيا يكو تشروكي بدي بيجا قالوا لي فيسكاري يعني هون رومانك دوستويفسكي بخوينم قالوا دوستويفسكي يكو تشروكي جوارا دي بيجا ونبيجن اري نابي سرا لي وكك نوع مي ببينم مثلا نا وقاسي هسانه جبرك دوستويفسكي غاوا كوي روماني دنيسينا مثلا ببيجن براين كارامازوف غاوا كوي روماني دنيسينا جي دیساجی جدوی و بیجرکی وی چروکش مرا بیجه او و بیجر دکاره برولان ویسکاریه به رابه آن او و بیجر دکاره نوا چروکه ده یکی چالاک به که اوجی گله کی بالکش آنجی دکاره دنگه کی خدایی به یعنی وی چروکش پیش ده زانه چروک خلاص بیه و اوی رابه چروکش مرا بیجه لی تو مداخله اوی یا نوا چروکتونه رولك ويا باسيف هي اللي بهر تشتي دزانه لهروها دكاره دقل فيرو لا خويا باسيف او بخوجي كسكي وهذا كنا غتشرو كده مثلا دي رومانا جبركم من مناوي دا رومانا براين كارامازوف ده وبيجري روماني ندوستويفسكي جبركم وبيجري روماني بخوجي غافاكو يك جوام تشار براين ديمتري كارامازوف لمحكمه لدادگاه تي دارزاندن دناوا تماشاوان دادگاه ده رونشتیه و گاواکو بحث دکه دی بیجه لباجار ما اف هیا و دوزگری باجار ما کت سالونا دادگاه یعنی به مدی ده حس کرن که اوجی ناواوان ده رونشتیه هنگی هم چطه دگین؟ هم ته دگین که او و بیجره کی وهایا که اوجی خلکی بی باجاره که بویر لی پکته و اوجی لوی صحنه دارزاندنا دیمیتری رونشتیه دکل که بزنو که اف چروک که خیالیه دیمیتری جی خیالیه دادگاه ویجی خیالیه چاوا دبکو او و بیجر هگر دوستویفسکی به لیرونشتیه هنگی او و بیجر خوشی و بیجر کی خیالیه ایجاج بروی پرسین که دیگه شو بکن بری هر تشتی ابو یعنی کی چیروکه و دی بیجر مره رولاوی چیه چالاکه آن نه چالاکه نوا بویرانده آنج دروی بویرانه اف دنگه که دجمره بحث بکه دنگه وی دنگه و بیجریه که بری هرشی دی اف بالا مکشینه البته وکو گله کس دیبیجن مرو بحثا کسی یکم دکه کسی دویم کسی سیم دکه اون زن اونه بیجن ما کسی دویم جو رومان هنه جو کسی یکم زن نزبیجن ده نیوه 7 سالا بیستان ده به تفگره که امجرد بیجن رومانا نو و هن جلبین ده گوتین یه نو هاتن جرباندن که میشل بطور یک جو پیشنگی وان بو میشل بطور بخواه رومانک بناوه گوهرین نویساندیه مرو دکاره بیجه گوهرین آنجی گوهرتن جبرکو مودیفیکیشن ناوه به فرانسی مودیفیکاسیون دوی رومانه ده ام بزانون که به کسی دویم بحث که ده وجه کردی ده جی اف جلب هاتی بکارانین چیروکه که حسین عارف هیا هگر از نشهرش ناوه کانیا رحمان بو یک جو چیروکن مدرن یم پیشینه كمرو دكاري واتها مودرنيتايا اكولا ادبي ده بحثايب كه حسين عارف بخد ويتشرو كده دبي كسي دويم شرو كده نويسينا غاواكو من اوديت سال 2011 ده من اوكربو ميوان جو كونفرنس كردولوجي وچار من جي برسي مغوت غاواكو تا اتشرو نويساندو قالوا هاي تجميشل بتور هبو فكري هات بيراوي غوراستا ودوري لبغداد نافان نويسكارين عرب ده قالكي بحثا ميشل بتور جي نحط كرم ومجي او خنديه يعني مرو دکارت کلیاوی و خوندنین وجه اوروبی راست به هدورا دینه هنگی ام بحثا چی دکن هر جاراکو و بیجر بگوهره شکل دیتنا بویره و بگوهرش برکو ام دزانن وکه فرانس تانزل دگوت که اوجی لکنره که آلمانه دگوت چی جاراکو هون شکل و گوتنه بگوهرن ببینوی دی باندورا وی چیروکیجی یال سر خوندوانان دی جداوه جبرکو مرو دکاره چیروکه که راست ببیجه مرو دکارش دگل هنگام ببیجه مرو دکاره دنگکی چالاکی نوا چیروکه ببیجه ویاوی دکاره باندورا ویجی بگوارتون هر وا دتای هورگلی نوا چیروکه جی به شکل کدین بندانین که امجرد ببیجن صورت و گوتینه هنگی دت سری خوندوین ده به زلالیتر وردایم یعنی هر شکلک صورتکی نو آباده که هر شکلکی و گوتینه یک کسیم پیشین که بحثا اف شکلی دیتینه و بگوتینه کریه فورستره اون زن پرتوکاوی یا به انگلیزی یا به ناوه از پیا رومانه یعنی
ام بيجن خويانغا روماني يجي ام بيجن هنري روماني ام وها وان كلمه قالوا بحث دكا بر بداويه برتوكا هبو كيك وهذا نيسان جيرا دي بيجي بوينت اوف فيو يعني ام بيجن جهه ديتني كليكا ديتني يج دفرا ديتني وهذا بيجي دي بيجي رومان جلبك ويجي يه او قاسي جوهر باركو مروف نكار الشايسه كجشتيل سربكه راسته جبك يروش قالوا ام بيجن هلبس شيء سر هلبس تمروز كاره قالك تصوير عم بك قالك شايس عم بدا شلون كلام زانكم بري هادشي منظومه لرومان نتني بخشانه دكاره منظوم شي بعد مروف دكاره بيجي دفي كافيه تذهب لرومان دكاره كافيه جي بيري ساندن دكاره بي كافيه جي بيري ساندن بهافوك دريجي بهافوك كرسي بهافوك نك بيجي كاره بيري ساندن يعني الرومان دوارده درفتين زمانيين هي حمو عندك ملكي جبروي شكلك جلبك يوجيه او خاصي جوهربارك مروب نكره شايسك قشتي يا جان بيجي شايسك قشتي يا زلال للسربك بيامن فورستر دبيجي بيامن تزاغون قايدين روماني نينن راستا جبلك الرومان هر تشتي دكواري خو حمود تجربه وجيه يا حتى دوره خو دكيا خو دبيجي دكارم جي استفاده بكم جي سينما استفاده دك جي بسيكولوجي استفاده دك وكمل جيم دوستويفسكي ديت جي جواغناسيه كوملناسيه استفاده دكه جي نرخاندون زمان اناليزي استفاده دكه جي زمان روزنامه‌گری استفاده دكه و هر وها مروف دکاره درشتر بکه وکه مروف درمانا اولیس یا جیمز جویس تدبینه همون جلبین و گوتنه کون دخوازن ناس بکن کل بدری یکویکم بکورتینا بواندا دوی رومانا اولیسته یا جیمز جویس ته هنه هر بشکیوی بشکلکی جدا هاتیه نویساندم که گلکی مروف دکاره بجه مهرجانا و گوتنه او رومانا مزن یا جوزكو وكا يك رومان هري مزنية ستلابستان تناس كرن هر رومان نویس به هنرکی تایبتی رومان خو آبادکه يعني مثلا نه وقت چروک اندسری وده هبه هنرکی و گوتنه تیجم وهبه اگر وستری خو و گوتنه را نشانده به رومان و دی رومان خشیم پشتی و جورج لوکاس که ویژی سر تئوری رومانی پرتوک نافدار نویسنده اون زنن فورستر و لوکاس یک هنج کس يعني دوج کسین بنگهینم که گواکو ام بحثا هنر رومانی دکن نوا بیبلیوگراف و چاپخانه یاده herkes ناویان مجبوره بده دبیجه رومان شکلکی کاملیه لگوری دستانین که شکلکی زاروکانه و اخلاقیه جبرکو او بحثا و گوتنین اپیک دکه مثلا بیجن ممی آلان مثلا بیجن سیابند و خجی مثلا بیجن دورش عبدی بوی آوائی او دستانین هیین کم که دوره کلاسیک یا ادبیات نویسکی ده به مصنویان و به تایبت روشلاتا نوینه به مصنویان و دهات نویساندن او مصنوی جلبکی منظومه یه هلبسته و ها بو که درفت ددا که چروکن دریج بینه بگوت او درفت چی بو؟ جبر که کافیه یا وی حسانتر بو جدیلوا که هر وقت غزلان هر بیجن رستیا بیتی رستیا دویم یا بیتی وگره بیتای کم مصنوی او زخت السروی اراده کرد بگوت هر بيت نوا خود دكارة آزاد بيت تاني درست يود نوا خود كافية من بس ما نحو جاية كافية أوي لجوري بيتايا كم دي سافا جرسبي جبروي كو آزادية ده دستي نفيسكاران وانجي بي كاري وهنجي بأواي كرحتر تشتري بقوتانا كو بيه كي ريل بر بكركو شروكن دريج بأواي كي منظوم بين بقوتن شما ببخشان ندري ساندن من هن درسين ده بحث كريه جبركو بخشان وجاري وقت جلبکی سوک دهات فهم کردن یعنی هگر اون بخواد ببینی نویسکاری کی باش دیوم کافیه و آروزه بزنه یعنی قالب هلبست زنه بود جبر رویه که هلبست جلب سرکه یه ادبیاتی لی بدورت صلاح حفظه و شون و هرچند ام رومانا مدرن جی دون کیشوتا سروانتس دسپید کنجی جی صلاح حفظه و شون و ایدی هدیه رومانا اوروپی ریش خوردانی و پخشان گیشت کاملیه که دنواوی دیدی مدید کنی دیسکارن مزنجی پیدا نویسیم که پرانیان هلبسوان و که گوته و که ویکتور هوگو که اوان کسان ایدی بری خودان رومانه جی و رومان با آوایی که پوپولارتر بو قاده کنو یا وجهه و دست سالا بستانده ایدی مروف دکاره بجه بستر هلبست وجه خست و هلبست آبید قاده دیم ایروش گاوا که بحثا ادبیات تکرن قیمت هلبست یک دست سالا 18 و 19 ده هبو د داویا ست سره بستانده مخابل نما ایدی
tenê li welatên rojhilatî û deverên din ku xwendin lê kêm e tabii ev ne giştîkirina ha bu wek giştîkirina hesibîn helbest metnên wiha ne ku her kes dibêje qey bi hêsanî dikare bixwendin lê em dizanin kesê ku ji helbestê hatine û dizanin ku min bi xwe jî bi helbestê dest pê kiriye kesê ku ji helbestê hatine dizanin ku ne ew qasî hêsan e ji ber ku hem avakirina helbestê hem jî têgihiştina ji helbestê ne karekî ew qasî ji rêzê ye lê îroj cîhana edebiyatê ya li Rojavayê yani li Ewropayê û li Amerîkayê wiha bûye ku gava ku behsa bazara edebiyatê tê kirin bêtir celebê ku balaxekê dikişîne roman e û helbest û çîrok hê piştî wê tîn. Îja ji vir de gava ku mirov berê xwe dide dîroka romanê mirov dibêje roman ji xwe berçê nebû. Yani yek kevneşopiyeke helbestî ya vegotinê hebû, du kevneşopiyeke vegotina devkî hebû. Yani edebiyata gelerî hebû, wêjeya gelerî hebû ku rê li ber ava kir da ku karê romannivîsan hêsantir bibe. Çi dibêje? George Lucas dibêje şiklekî kamiliyê ye. Yani ji çîrokên exlaqî yê ku hatibûn avakirin da ku dersê bide ji vakê ji wan çîrokan êdî hêdî mirov bûyer û mekan û cîhaneke nû ya vegotinê ava kir ku navê kes û leheng û bûyerên cuda cuda hebûn û dikarî serboriyê wan weke serboriyên rastîn bên vegotin. Herçend Umberto Eco jî gelekî behsa wê kiriye herçend em dizanin ku gava ku mirov romanekê dixwîne di destpêkê de nivîsan dibe ku ev bûyer ji bûyereke rastî hatiye wergirtin jî em dîsa jî weke romaneke xeyalî dixwînin. Lê ev neyê gotin jî em wê di nava cîhana wê de bi awayekî xweser weke bûyerên rastîn dixwînin. Behsa însanan jî bibe, behsa lawiran jî bibe, behsa robotan jî bibe û wan hemû lehengên nava wê çîrokê weke mirovan dixwînin. Heger na romana Pierre Boulle ya bi navê cîhana meymûnan ku filmê wê jî hate çêkirin hûn dizanin ji wê romanê hatiye ew film ya Pierre Boulle hûn ê lê binerin ku ew meymûn weke însanan difikirin ew meymûn weke însanan tevdigarin şerê desthilatdariyê yê dava jî weke însanayê. Jê derka wê bi awayekî zanistî em bêjin yanî science fiction em jê dibêjin bi awayekî zanistî hatiye ben. Lê dîsa jî lehengên wê herçend meymûn jî bin xusûsiyet û taybetmendiyên mirovan lê hatû barkirin. Lê hûn dizanin romaneke dinya navdar heye ya George Orwell çewlika lawiran hûn dîsa bala xwe bidilê li wê derê beraz jî hesp jî berxik jî dîk jî ew hemû kesên ku li wê derê ne dîsa mîna mirovan tevdigarin ji ber ku hinkî em dizanin ku sembolîzma di nava romanê de weke ku ji helbestê hatibû dîtin dîsa dikare bibe alaveke wêjeyî herçend mirov dikare bibêje gelo ji bo parastinê bû gelo ji bo rê bergirtina zextên siyasî bû an ev jî şêwazek bû da ku peyama wî baştir bigêje ji ber ku dûra de sîstema komünîst rexne dike. George Orwell dûra di romana xwe ya 1984 de ev rêbaza xwe ev nêzîktedayîn û observasyona xwe çavderiyên xwe piçekî kurtir kir û romaneke bi em karin bibêjin romaneke girantir pênivîsan lê dîsa jî mirov dikare bibêje ew sembolên ku di wê derê de hatine bikaranîn herçend ne mirov jî bin mirov wan weke mirovan dixwîne herçend xeyalî jî be mirov wê weke rastiyê dixwîne. Ji bîr nekin erê cîhana romanê rastiyeke lê belê rastiyeke xweser e di nava cîhana xwe de xweser e û ji kevneşopî û kamiliya ku ji çîrokên gelerî, destanên gelerî, vegotinên epîk û tecrübe û kamiliya helbesta klasîk îstîfade kiriye û hatiye xwe pê ava kiriye. Hingê çi nû ye û çi kevne divê em piçekî serê xwe birebêjin ji ber ku gelek kes gava ku behsa dîroka edebiyatê dikin tim ji xwe de pirsin dibêjin filan keso ev tişt aniye nava wêjeyê. Filan keso yek ew kesek ku cara yekem wî ev wiha kiriye filan bêvan çi nû ye çi kevne piçekî em serê xwe de li gorî elmê wêjeyî zelal bikin da ku hayê me ji tişt nahebe. Berî her tiştî her gotar ji bo guhdarekî an ji bo xwendevanekî tê ava kirin. Ew kes dikare ji pirtûkê wê gotarê bixwîne, ji rojnameyê bixwîne, ji kovarê bixwîne û dikare lê godarî jî bike. Ji ber ku ji bo kesê ku nizan ez bibêjim romana Tolstoy ya bi navê Anna Karenina berê di rojnameyekê de hatiye çapkirin. Beş pê beş de hat çapkirin. Romana Madame Bovary ya Gustave Flaubert jî romaneke wiha bû ku di pêvajoya nivîsandina xwe de Gustave Flaubert mala wî li Roanê bû li Fransayê li vî bajarê ku niha ez lê me
Gustav Flaubert her roj piştî nîv ro derdiket û pelekê xwe bi deng dixwand xel jî dora bexşeyî diciviyan û dihatin lê godar dikirin digot ka gelo îro çi hatiye serê me dan bobarî. û vîya wê çîrokan takip dikin. Yani ne mecbûr e ku ille nivîskî û çapkirî be. Em behsa gotarekê dikin ku divê de gotara me gotara vegotinî ye. Her gotar ji bo guhdarekî an xwendevanekî tê ava kirin. Her deq yani metin ji bo ku bandorê li xwendevên bike hatiye fikirîn. Kesek ranabe û metna xwe hema yekser nanivîse. Na, pêşî vê pirsê ji xwe dike gelo ez ê çawa binivîsîm. Ez ê çawa vê tiştî bibêjim. Ez ji vir dest pê bikim, an ji vir dest pê bikim. Yani li tevnekê difikire. Weke romanê Mehmet Uzun ku romanî hemû ji paşiyê dest pê dikin. Çîrok xelas dibe, em dibînin ku çîrok xelas bûye û piştî wê hêd beşê duyem de çîrok vedigere serî û nîşanî me dide bêka gelo çawa hat wê paşiya ku wê dawiya ku me di serê romanê de xwendibû. Yani êdî tamamê romanên Mehmet Uzun weke ku gumanê de gotû dibin tevnek ya ji şiklekî flashbackê. Hingê her şiklê vegotinê jî bandoreke cuda li xwendevên dike. Ji ber ku Mehmet Uzun vebêje ew ê bi şiklekî vebêje, Orhan Pamuk vebêje ê bi şiklekî din vebêje, Yaşar Kemal jî vebêje ê bi şiklekî din vebêje. Hûn dibînin sê nivîskarên cuda çima navê van her sê nivîskaran din ji ber ku ev her sê nivîskar jî navê wan li ser nebe jî gava ku ez du rûpela ji wan bixwînim ez ê nivîsê wan nas bikim. Çima ji ber ku êdî şêwazeke wan, zimanekî wan, terzekî wan heye ku dibe ya wan bixwe mirov dikare yekser nas bike ku ev metin ya Mehmet Uzun e ya Orhan Pamuk e ya jî Yaşar Kemal e ji xwe dizanin zimanê her siyan jî ji hev du gelekî cuda ye. Di nava metnên çîrokê de flashback an jî vegera di nava çîrokê de ne tiştekî nû ye. Mesela gelek kes karin bêjin ho Mehmet Uzun teknîkeke nû karaniye flashback bikarin. Na, ev cem Homeros jî heye. Kesê ku miraq dikin dikarin biçin mesela Homeros ji ber ku em nizanin ke gelo Homeros bi rastî jî yekî rast bû ya na lê belkî jî weke ku nuhatê hin efsaneyên li ser Shakespeare hene dibêjin na kesekî navê Shakespeare tune bû gelek kesan ji xwe re digot Shakespeare yan jî gelek sonê ya jî şanoyên ku hatine nivîsandin ser navê Shakespeare hatine zanîn ev kesekî xeyalî ye yani hin efsaneyên wiha hene li ser Homeros jî wiha dibêjin ji ber ku tiştekî nivîskî ser wî tune ye lê tiştên heyî mîtolojiya heyî yekî bi navê Homeros nivîsandiye an jî kesê ku nivîsandine hemûyan gotiye Homeros û vîya wê derbas bûye. Herçend bi aynî şiklî şehnameya Firdewsî hebû ku salan 909 de hatiye nivîsandin em dizanin ku Firdewsî helbestî wî yê wekîlin jî hene her wiha ew mesnewiya wî ya şehnameya navdar heye û gelek tişt li ser wî hatine nivîsandin em dizanin ku bêtir weke kesekî rastî xuya dibe. Li ser Homeros ev teqeziya rastî nediyar e. Lê em vê dizanin ku ev teknîkên vegotinê, şiklên vegotinê çûn û hatina nava kronolojiya bûyerê de û vegera serî û filan bêvan ji bo ku bandoreke cuda li xwendevên an jî guhdêr bike hêj cem Homeros ve hebû. Çima vê nûmuneyê didim ji ber ku kesê pêşîn ku metneke vegotinî ji me re heştiye û em nas dikin li ser navê Homeros tê nas kirin. Romana nava romanê de ku îroj de edebiyata modern de heger kesên nava we de ji romana hez dikin lê bibînin ku di nav hûn romaneke modern dixwînin ya hemdem hûn lê dinarin di nava çîrokê de çîrokeke dijî heye. Di wê çîrokê de pirtûkek heye ew ji wê pirtûkê dixwînin ja behsa li hengir wê pirtûkê dibe weke mesela pirtûka salê nodî de pirtûkeke navdar bû bestseller bû. Cîhana Sofî Gardner ez bawer bim navî Jostein Gardner tiştek were bû. Yani hûn li wê romanê dinarin romaneke wiha bû ku mirov di rojekê de dixwand. Min ew roman di rojekê de xwend bifikirin. Ez şeveke ser rûjim heta nîvê şevê serrana. Hingî sivik bû, xweş bû, teknîkên heyî hemû tê de bikaranî û felsefî jî bû. Ji ber wekê famejarat hat wê devrê bestseller bû her kesî dixwandin ew roman. Lê hûn dibînin mesela wî jî çûn û hatina nava pirtûka de bikaranî bû ji ber ku lehengên wê pirtûkê bixwe lehengên pirtûkeke dinin ku ew jî nava wê pirtûkê de hene. Ku ev jî tiştekî din bû lê ne tiştekî nû bû em aynî tiştî li cem Cervantes, li cem Don Quixote di romana wî ya navê Don Quixote de dibînin. Mesela teknîka nameyan ku behsa wê dibe tê bîra min gava ku romana Jan Dost ya bi navê Mijaba hate çapkirin ew nameyên ku li henga Jartûra dinivîsandin min gotara xwend got Jan Roj teknîkeke modern bikaraniye pardon Jan Dost teknîkeke modern bikaraniye teknîka nameyan bikaraniye. Kesê ku heye wan ji edebiyatê heye bi hevokên wiha ancak bikenîn. Çima ji bo ku teknîka nameyan di romana Goethe jî heye.
janên werterê ciwan her lê bi name neviye romanê nameyek eşme. Herin romana dîdero bixwînin, romanekî ya bi navê Rahibe heye, yani ew jina oldar bi Fransî la religieuse, gava ku hûn diçin mesela wê roman dixwin, ew roman bi xwe hemû nameyek e. Yek name jinik ji waliyê herêmê re dinivîsîne û çîroka xwe ji walî re dibêje. Em jî wê nameya wê dixwînin, ew nameya wê dibe romanek. Yani tiştên ku 300-400 sal berê hatine kirin, mirov nikare îroj kesê ku hayê wan ji kamiliya edebiyatê hebe nikare îroj weke teknîkên nû an jî nûjen bide naskirin. Edebiyat vê pêvîj bir nekin. Her car nû, her car nûjen bû. Tenê her kesê ku hat li gorî xwe ew nûjenî nû kir ji nû ve bikaranî. Romana sed sala nozdan çavderiyên psikolojîk anîn. Ji ber ku herçend Aristo di poetîkayê de behsa avakirina lehengan ji bo trajediyan dike jî, dîsa jî ew lehengên ku heta sed sala dawiya sed sala hejdan nozdan em bibêjin, heta sed sala nozdan jî leheng tenê di nava bûyeran de dihatin dîtin. Lêbelê leheng nedifikirîn. Leheng weke kaxizan bûn. Di sed sala nozdan çûn ve bi dewra romantîzmê çûn ve êdî leheng fikirîn jî. Ne tenê nava bûyeran de diçûn dihatin, hevdû dikuştin jin diravandin filan bêvan, weke mîtolojiyên Grekî yên Yunanî yên kev, lê êdî difikirin jî. Numuneyek hebû ku min gelek cara daye barim di gumanê de jî behs kiriye. Di romana Victor Hugo ya bi navê kesên xizan ya jî hejar ya jî sefîrler ku bi Fransî navê wê dibe Les Misérables, gava ku hûn wê romanê dixwînin, di nîvê romanê de gava ku lehengê romanê Jean Valjean, hûn zanin behsa çîroka Jean Valjean û Cosette û Marius dike, gava ku hûn Jean Valjean dibînin, Jean Valjean kesekî forsa ye, yanî reviya ye, nasnama xwe guhertiye. Gava ku wî digirûn davêjin zindanê, Jean Valjean di nava hücreya xwe de difikire, di jinişka ve Victor Hugo vegotinê radiwestîne. Tak disekinîne ve digere serê paragrafekê dibêje û berê xwe de xwendevanan. Rast bi xwendevanan re dikeve. Dibêje xwendevanê hêja. Niha tu dikarî ji xwe re bifikirî, ji xwe bipirsî. Ka gelo çawa dibe ku lehengekî xeyalî ew jî mîna me mirovan bifikire. Vê pirsê dike Victor Hugo. Gava ku mirov nîvê sed sala nozdan de vê pirsê bike, tê mane ku berî vê tiştekî wiha tune bû, ya jî ev celebekî nû bû. Ji ber ku heger hayê Victor Hugo wê dewrê jê tune bû ku berî wî kesên din jî leheng dane fikirandin, hingê mirov dikare bibêje ku ev problemek tê de heye. Lê heger Victor Hugo nava vê romana xwe ya navdar de vê pirsê dike, hingê ev bizanin ku ew teknîk wê dewrê tiştekî nû. Êdî leheng difikirîn. Victor Hugo dibêje belê leheng karin bifikirin. Çawa em jiyana xwe de difikirin, jiyana wan jî dişibe jiyana me, çawa em difikirin, ew jî dikarin xwe bifikirin, bi vê yekê rê li ber monologan bibin. Hingê romana Amerîkî ji hêla xwe ve teknîka sînemayê anî nava romanê, ku teknîka sînemayê hûn dizanin nêzîkbûyîna lehengan, ji dûr dîtina wê, yanî bikaranîna kamerayê kesê ku filma temaşe dikin ew kêfa sînemayê heye, dikarin fehm bikin bêz behsa çi dikin, teknîka sînemayê bikaranîn, guherîna ciyê kamerayê û romana modern jî bi James Joyce û Marcel Proust û Virginia Woolf û kesên pêwan re ku em ji wan dibêjin heyama modern, wan jî êdî monolog anîn nava romana modern. Hingê gava ku mirov behsa awayên vegotinê bike, vegotina jî devê kesê yekem heye, weke ku min got, vegotina kesê sêyem heye ku bêtir ev tê bikaranîn û lê vegotina kesê duyem jî heye ku min nimûna wê da Michel Butor û li Fransayê ew ekola jêr dibêjin romana modern, wan bêtir serê xwe bi van celeban re êşandibû, lê vegotina bi hemû dengan ve jî heye. Weke romanên wê nivîskara Amerîkî Susan Howatch, weke bi taybetî jî William Faulkner ku bi romana wî ya bi navê Deng û Hêrs û her wiha bi romana wî ya bi navê Gava ku ez li ber Skratê bûm, gava ku hûn bala xwe din wan her du romanê wî yên navdar, hûn dibînin ku her lehengek tê ji hêla xwe ve serboriyê vedibêje û çîrokê pêş vedibêje. Ber ku her tişta ku lehengek dibêje, wê çîrokê û sûretiye vegotina wê di serê xwendevên de zelaltir dike ku aynî teknîk di romana Orhan Pamuk ya bi navê min Sore de jî hatibû karanîn ku me wergeran dibû Kurdî, bi Kurdî jî heye
Orhan Pamuk şu pişti ve romana xalata Nobel'i vergirdi. Forster divra de herçend bere gotu bu ku her ditin ya roman şahesek ve nine ije Forster dibece her ditin jî her ciye ditine jî kujör de got point of view her ciye ditine jî dikare bandora ke cuda bike êdî wiha dibece gava ku mirov derfetên dîtineke hemû bikaranîn mirov dikare dîtina xwe biguhere. Yani te ji vê pencerê lê çîrokê nerî te vegot tu dikarî piçekî ji vî alî jî lê binarî belkî tu detayînê nû bibînî da ku di serê xwendevanê te de sûretê vegotinê zelaltir bibe. Gava ku mirov behsa van teknîka dike gelek kes dibêjin qey di romanekê de teknîkek tê bikarin. Na. Roman celebekî vegotinê yê wiha ye ku sînor ji re tune ye. Mezhebê wê gelekî fireh e. Hûn dikarin hemû teknîkan di nava yek beşî de jî yek rûpelê de jî bikarbînin. Hemû reyên wê hene. Herin ji bo kesê ku nas nakin romana Haruki Murakami ya bi navê Kafkal Perê Avê romanekî wî ya navdar e. Haruki Murakami nivîskarekî Japonî ye lê li Amerîkayê de jî hûn gava ku biçin Kafkal Perê Avê bixwînin hûn ê bibînin ku mirov dikare di nava yek romanê de aynî mîna ku James Joyce di Ulyssesê de kiriye gelek celebên vegotinê bibêje. Ji bo ku bûyer bêfamkirin hem leheng behs dikin hem serboriyê wan heye hem kesekî ji derve behsa romanê çîroka wan dike hem jî carna raporên polîsan hene rast rast cî dide raporên polîsa dibêje rapora polîsa wiha got. Cî dide kupira rojnameyekê dibêje vay nûçeyek di rojnameyê de derketibû ser vê bûyerê wiha dibêje. Bi vî awayî di serê we de jî ew bûyera ku behsa wê dibe di serê we de jî zelaltir dibe ku ez jê re dibêjim sûretê vegotinê. Yani hemû reyên ku ji bo ku çîrok bê vegotin hemû reyên ku ji bo vê rêyê tên bikaranîn ji bo wê ne ku bûye armancê ne ku sûretekî vegotinê di serê xwendevên de zelal bibe. Hingê serê xwendevên divira de ew navnîşana wê ye armanca vegotinê ye ku di serê wan de zelal bibe. Weke ku mesela hûn tabloyeke çê bikin û boya xebavê ji ser û şikl û destenan li ser çê bikin da ku bikare axir sûretek tabloyek derkeve holê. Hingê agahiya ku we kêm dabe ya jî agahiyek ku we xwelê şaş kiribe di serê xwendevên de jî dê bibe cihê nakokiyan û sûretê vegotinê dê nezelal be yan jî dê qels bibîne. Weke hin romanên Kurdî ku di 16 rûpelên pêşî de navê leheng bêjin bêrîvan e lê piştî rûpela 16 navê lehengê dibe berfîn. Tiştê wiha min dîtine mesela ji bo kesê ku miraq dikir ji ber ku dizan êm ez tim bi nûmuneyan dipeyûm. Romana Zarîfe Demîr ya bi navê Keleha Bilind yekem romana Kurdî kurmancî ye ku ji aliyê jinekê ve hatiye nivîsandin. Ez bawerim sala 2008 hatiye çapkirin. Gelek kesan nexwendiye jî min ser wê nivîsandiye duya romanê de mesela navê lehengê tê guhartin bêyî ku em bizanin bê çima hatiye guhartin. Ku hingê sûretê vegotinê jî serê me de bi zelalî rûnanê ji ber ku baweriya me ji wê metnê dişkê. Çima rastî gelek detay û hûrgiliyên belasebeb tê de hene. Lê ew belasebeb bûna wan jî ew beredayî bûna wan agahiyên nava çîrokê jî bi kêr tên ku sûret zelal bibe. Lê gava ku agahiyên ku we dane li dijî hev bin lê çîroka we li gorî armancekê diçe em ê fehm nekin bê çima behsa vê bû çima behsa vê nebû. Navê vî lehengî İbrahîm e ji nûşka ve navî wî bû Ehmed. Xelkê bêje ka çima navî wî bû Ehmed? Ji bo çi? Gelo viya illegal bû, bi qod navan dijiya, çi dikir an navekî wî yê din hebû, di nasnameyê wî hebûn divê ji xwendevên re bê gotin. Lê di romana Zarîfe Demîr de nehatibû gotin. Hingê çima gelo li gorî Forster cihê dîtinê diguhere? Çima divê bê guhardin? Yani Forster behs dike dibêje gava ku we ji vê alî çîrokê nerî ji vê pencereyê we lê nerî û we her tişt got hingê heger hûn pencereya xwe biguherin biçin ji aliyekî din jî lê binerin hûn dikarin tiştine nû tê de bibînin. Weke maçeke futbolê. Mesela numunek Noah hat bîra min az derê ser nefikrî me. Weke maçeke futbolê gava ku Lionel Messi ya jî Cristiano Ronaldo golekê davêje hûn gola wî ji pêşeş cihên cuda cuda dibînin da ku hûn wê golê baştir fehm bikin. Ligê xwe çawa lê xist ji hundir ligê xwe ji derve ligê xwe ji ser ligê xwe serê ligê xwe çawa lê xist. Falso dayê nedayê. Gelo kes pêşiya wî hebû ji bo ku hûn dîmenê baştir bibînin cihê kamerayê tê guhartin da ku hûn wî sûretî zelaltir fehm bikin. Hingê cihê dîtinê ji bo wê tê guhartin. Ji bo ku bandoreke cuda li xwendevên bike. Armanca wê ew ku sûretekî zelaltir û bala xwendevên jî bikişîne
û ji bo tiştekî din bibîne. Ji ber ku heger ez ji vê kamerayê li gola Cristiano Ronaldo binerim, tiştin heyî belku ez nebînim. Lê gava ku ez ji vê kamerayê lê binirim, kameraya fireh lê binirim, ez ê detayên din jî bibînim. Ez ê bibînim bê kî ber bû, kê xwest xwe bavê ji ber, kê nizam çi kir, kî pêra diraviya li benda pasekê bû, mirov dikare tiştên cuda bibîne ku ev yek jî dikare wate û nirxê wê gola Ronaldo jî di serê me de piçekî biguhere. Karê wê xurttir bike, karê wê qestir bike, karê yani qîmetê wê biguherîne. Detayên ku ser bûyerê tên zanîn, qîmetê bûyera sereke jî serê mirov de diguherîne. Hingê awayê dîtinê gava ku em dibêjin yani cihê dîtinê, şiklê dîtinê divê çend pirsa jî bera çê bike. Yek, kesê ku vedibêje tamam me got vebêjer. Vebêjer kare nivîskar be, kare leheng be, kare yekî ji derve be, kare yekî çalak be, ne çalak be. Dema vebêjer heyî, dema nivîsker heyî, dema xwendevên heyî ku ev demên cuda cuda ne. Ku carna di romanê de metnê de dibêje îroj, siber, do, 5 sal berê filan ew li gorî çi teqwîmê hatine danîn mirovan pirsa ji xwe dike lê vana hûn dizanin. Lê divê em vê ji xwe bipirsin. Gelo gava ku em peyva yekem di romanekê de dixwînin, vebêjerê ku wê çîrokê ji me re dibêje, çîroka romanê ji me re dibêje, bi çi dizane? Hayî wî jê heye ku ew bûyer bi dawî bûye, an ew jî nizane. Ka gelo ev çîrok berkuve diçe. Gava ku ji me re vedibêje, şiklên tevgerê vebêjiyê heye. Dikare bi me bide famkirin ku hayî wî jî heye bê çi dibe. Dawya vê romanê çi ye? Dikare ji me re bibêje. Dikare ji me re bibêje, bi me bide hezkirin ku ew ji mîna me vê çîrokê taqîb dike, da ku heta dawiyê bizane. Gelek romanan de şiklên cuda hene. Hingê gelo leheng bi çi dizane. Ji ber ku normal vebêjêr wiha qebûl dike ku ev bûyer xilas bûye û hêno ew rûniştiye ê ji me re bibêje. Leheng di nava bûyeran de ye. Mümkün e ku hayî jê tune be, lê xwendevan bi çi dizane? Xwendevan hûn zanin bi çi dizane? Xwendevan vebêjer çi jê re bibêje bû wê dizane. Heger Mehmet Uzun dawya çîrokên xwe yani wan romanên ku nivîsandiye dawya wan di serê de ji me re nebêje em ê nizanin. Ew çi ji me re bibêje em pê dizanîn. Heger vebêjerê me ne zîrek be, ne şareza be, tiştan baş ji me re nebêje, em ê jî wî sûretî vegotinê di serê xwe de bi zelalî daneynin. Hingê sûretê romanê ku ez jî re dibêjim min digot sûretê vegotinê an sûretê romanê, her mekana romanê sûreteke. Her bûyerek sûreteke yani wêneyeke. Peyv ji bo avakirina sûretê romanê ne. Ziman û rîtma zimanî li gorî dîmenê ye. Heger bûyerek em çawa bêjin ez dixwazim nîşan bidim ku lehengê min bi kelecan e, hevokê min jî dê kurtir kurtir biçin û bûyer zûtir biguhere. Ne wa? Hûn dibînin rîtma vegotinê ji gorî wê ye. Heger ez dixwazim bi aramî bidim xwendin, lehengê min jî di rewşeke aramî de ne, ez ê bi bêfirehî mîna ku Dostoyevskî behsa tevgerên lehengê xwe dike di birayên Karamazov de ez ê ku ew ê behs bikim. Ya jî mîna ku Balzac behsa ew behsa kulîlka nava deştê dike di wê romana xwe de dûr de gava ku deştê dişayesîne, çawa bêfirehî dişayesîne, ez ê jî wî awayî bişayesînim. Lê şiklê bûyerê her wiha rîtma zimanî jî diyar dike. Rîtma zimanî li gorî wî dîmenî ye, wî dîmenê ku ez dixwazim di serê xwendevanê xwe de ava bikim. Romannivîs nîşan nade. Nikare wî sûretî ji we re çê bike. Lê alîkariya avakirina wî sûretî dike. Her xwendevan jî li gorî kamiliya xwe şareza dibe da ku wî sûretî bi zelalî ava bike. Rismê yani sûretê serê romannivîs û sûretê serê xwendevên dikare ji du gelekî cuda jî be. Ji ber ku kamiliya her duyan cuda cuda derdikeve holê. Û divê meseleya avakirina sûretê romanê de kamiliya xwendevên diyar kere. Ji ber ku xwendevan gava ku ew kapasîte û şiyana wî tune ve feraseta wî tune ve ku wî sûretî serê xwe de ava bike, dê têne gehêje metin çi jê re dibêje. Tişta ku nayê zanîn li cem xwendevên ava dibe. Biram, tişta ku nayê zanîn li cem xwendevên ava dibe. Lê awayê dîtinê alê xwendevên dike ku ya ku nayê dîtin jî bibîne. Wefam kir? Tişta ku nayê zanîn yani gava ku roman dest pê dike, hê em nizanin bê kî ne, ev kesê nava bûyerê, bê çi bibe, çi bê serê wan, lê gava ku vegotin bi pêş dikevin yani ropel bi pêş dikevin, hêdî hêdî ew tişta ku nayê zanîn li cem xwendevên ava dibe.
و شکل دیتنی هر جرا کو و بجر جیه دیتنی دو گهران لهنگ کنتا خافتن بالا خود نامه نوی بالا خود روجلیسکاوی یا جه حواله کی سری تشت گوتیه فلان بیوان و اوج در دی بینه تشتاج مراد بجه هنگه ام به آلیکاریا وان دتای کو تن دیتنو آوای دیتنی جیه دیتنی پوینت اف ویو یه کو تی گهرتن خوندوانجی جوان درفتن به گوتنی استفاده دکه و وی صورتی زلالتر سری خود آواده که و یاکو نهاتیه گوتن یاکو نای دیتجی لجم خواه زلال دکه هنگه تشتاکو نهاتیه گوتن که مدگمانی ده بالکشان دو بستر مگوتو بو همو درده و گوتنی اوه تشتاکو نهاتیه گوتن هنگه رومان چروکه که بده بیجه لیوی چروکه بگلک آوایان بده بیجه آرمان جه و گوتنا هیلین و شارتیه یعنی و گوتنا آلین و شارتیه داکو صورتی رومانی وره تمام کردی مثلا مکاری بو بزلالی بگوته او رومانا مهمت uzun یا بناوی رونی مینا evini tari مینا مرنه ام دکارم بکرتی ببیجن ولا باز جمالبات که کرده açıklar yükseltiye kuştun bir deste serbazaki Türk mezun diye romanı da Mehmet uzun ciğer ne bece Türk dedi bece volatı mezun و باز مزن دبا بي كو بزانه كو او جولات بن دسته يعني كرده و كفوك جي لبي حسكريه خجير درد كافيت شيء دبا غريلا واخر بريندار دبا تيغرتن وتسليمي باز دكن جبوكو حتى كو افاداوي وبرياراوي بيداين الجنب باز دميه او باز نزيكي هبدو دبن برياوي وباز جي برساش خدك واخر ديوان كذا وباشي هم كفوك هم باز دبن جزاكرن هر دوجي دج عليه هزن anti terörist tecrübesi beşin, hezin anti teröristyen velat emezin ve beni kuştum. Çurok iş eve. Yani tirafa zelala normal ev çurok. Le Mehmet Uzun çıkıyor, bir sese çarsa durup eli vecmara baskıya. Çünkü gelo çizmara ne gotu bu. Dve kurtaya ku nohamin dinavani da kayda jora god. Dve kurtaya da çehe bu ku nahar gotun. Mehmet Uzun de havl bidaya eli briyavi romani ve helen ve şartı yen ve çiroki. Jmara bebeje داكو صورة روماني وره تمام كرن مثلا صحنه يك روماني ده هي غاواكو باز وكبوك جرا بيشين هبدو دبينين كبوك زاروك كد نوا بيچه كده تحميزه دياخده باز جي ادي بويا سربازه كي جوان يا ارتشا دولتا مزن ولات مزن ود تريني ده جرا بيشي ده اي مكان ده هبدو دبين او صحنه يا تريني يعني فاي او رومان چند سال چبيه مخنديه 24 25 سال چبيه مخنديه هيجي او صحنه سريم ده زلاله aynı mina sahneye ku Dimitri Karamazov jibo kuştuna bavi xwe pişaşî vejî jibo kuştuna bavi xwe tê darizandin ew sahne çawa serê de zelale sahneya nava trênê ya ku Mehmet Uzun dronî mîna evînê tarî mîna mirinê deribêje ew qasî zelale çima hingê baş hatiye gotin gava ku di bîra me de sûretê vegotinê zelal mabe hingê baş û xurtî hatiye gotin mînakên teknîkên vegotinê ji were bibêjin yani ji bo ku mirov çîrokekê جو خواندوانا راوه بکن ببیجه مینا کنیو yani çavderiye derbe وك خواندنا كلاسيك يعني فلان كسو وهاكر 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 فلان كسو وهاكر 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 خلاص çavderiye derbe monologin لها لهنگان كتبر فلان كسو وهاكر از بيجم اري ولا من وهاكر از دفيدي فكرين افجي دكاره بچاري متني بوغارنه ديالوجين وان بشتويجي از بيجم بفلان كسي ربي فلان كسي ورا مره ربي ده جبري دنگه درده كو بحثات لو كاميديكو جبري مونولوجين راذكرنا ترس وغم وكيفين وان ببيجه دكاره ببيجه باز غاوا كولتري سوار بو قالك عاجز بو تشالوان انسان كات وان انسان كو بزمان كيدن دبيين روحي وجوان شوف فهمنا كر بيجبو تشوف انا الا او قاصد كن عنيات وبزمان كي جدا دبيين خست هما سلاحا خدر خو قشام براشينه لبلي سكني لوان ري دستي خدا سري وي ببكا دبيچه كده وقلت نافي شي قالوا وندبين كسيكو فكري وكسيكو دستي خدا سري بيچه دو كسي جدانه لاي كسه لدو روحيتي جدانه هنگي مروف دكاره او ناپوكيا نوادلي لهنگان ترسو غم وكيفين وان هستين وان باوين جدا جدا جي و بيجينه گوهرina cihê kamerayê weke ku Forster gotibû em bêtir di romana James Joyce ya navê Ulysse de dibînin bi çawa Mr. Bloom gava ku wê roja xwe ya heta êvarî derbas dike çawa cihê kamerayê tê guhertin mirov yekû dibîne ez bi rastî jî ji bo naskirina teknîkên vegotinê xwendina wê romanê pêşniyar dikim kesê ku nexwendibin bila tadêl xwe bikin xwendina wê zehmet ez fam dikim lê bila tadêl xwe bikin wê romanê bixwînin dîtina heman tiştî ji çavên gelek kesan min nûmuneyê wê de William Faulkner
Suzan Hovaç, Orhan Pamuk, geç kesin navdarın ku, hınç kesin navdarın ku, ev teknik bu karanı le İroj da edebiyata modern ya Avrupa'da ev teknik bu avaya ki berbelaf tep karan yani herkes bu kartine. Michael Cunningham cimidi tep karanı ya herkes bu kartine. Bu karayna nameyan min ji Goethe anî ji Diderot min behs kir heta romana Kurdî dem zanî Jean Dosçî vê teknikê bi kartine yani herkes êdî bi kartine. Wêneyên binarî wêneyên li ser bûyerên romanê di romana Mehmet Uzun ya Bîra Qederê de em dizanin ku êdî fotograf rast bi karanîne. Fotograf rast hatine bi karanîn. Hûn dikarin nûçeyan jî bikarbînin. Di romana Haruki Murakami ez ê te bavê de ava Kafka Haruki Murakami ew bi xwe jî dûr de nûçeyên rojnameyan bikartîne ser gava ku zarokên mektebê dibin derekê bûyerek pêktî piştî wê ji nava wan zarokan yek jî hişê xwe piçekî wan da dike piçekî bînokê dibe ji bo ku em çîrokayî fehm bikin ve digera destpêka wê bûyera zarokatiya wî de çêbûye û behsa rapora polîsan dike û her wiha behsa nûçeyekê dike ku di rojnameyê de derketine ku evana gelekî girîng e. Lê ji bo ku em wî lehengî nas bikin ew nûçe û ew rapora polîsan alî me dike ji xeynî kesê vebêjêr yê ku wê çîrokê ji me re dibêje di serê me de hûrgiliyên nav wê bûyerê zelatir dibe em bêtir dikevin nava bûyerê. û teknîka raporên bi hûrgiliyan. Mesela romanek Gabriel Garcia Marquez heye çîroka kuştuneke saloxtayî. Ew ê navê milê kiribû ji ber ku sala 2001 de min di nivîsekê de behsa wê kiribû paşê midî wergeriya Kurdî bi aynî navê wergeriya Kurdî. Çîroka kuştuneke saloxtayî rojnamegerek tê nava bajarekî lê dinare zilamek wê bê kuştin. Romaneke biçûk e. Bi Tirkî navê kirine Kırmızı Pazartesi. Lê navê yê orjînal bi İspanî çîroka kuştuneke saloxtayî ye. Ez bawerim ez bi İspanî nizanim. Lê gelekî nêzîkî Fransî dibêje Kronika de la una muerta anunciada tiştekî wiha ye. Yani kronik çîrok e, muerta kuştune anunciada berê hayê xelkê jî hatî çêkirin. Yani çîroka kuştuneke saloxtayî. Vîya wê gava ku hûn dixwînin teknîka rojnamegeriyê tê de hatiye bikaranîn ku di wêjeyê de jî tiştekî gelekî xurt bû. Heta Yaşar Kemal dewrekê gava ku Marquez nas dike jê re dibêje erê herkes behsa romana te ya bi navê tenêtiya sed salî dike. Lê baştirîn romana te çîroka kuştuneke saloxtayî bû. Marquez jî bi dûra bîranîya xwe de dibêje rast e. Romana min ya herî temam kirî bi rastî jî ew roman. Wedît mesela ev hemû teknîkên vegotinê hûn dikarin romanekê de bikar bînin. Ya tabii romannivîsê ku hayî wî ji bikaranîna zimên ji avakirina çîrok û lehengan ji tevna vegotinê û ji teknîkên vegotinê tune be bi vê nevê romanên wî dê romanên zayıf bin, romanên qes bin ku mirov dikare gelek kêmaniyan, gelek cihên vala tê de bibîne ku îroj mixabin. Ez tim wiha dibêjim gelek kes ji ber wê dilê xwe ji min digirin. Lê îroj piraniya romanên Kurdî divê astê de ne. Yani dûrî van nasî em bêjin nasîna teknîk û ilmê vegotinê ne ku berî ku van tiştan bizanin ama dest pêkirine romanekê binivîsin. Avana normal karê ciwaniyê ne. Ciwaniyê de mirov tiştê wiha dike lê divê kesê ku romana dinivîsîne û dixwaze pêş bikeve divê duwarê ilmê edebî de kamiliyeke wî ya zanînê jî hebe bizane bê çi dike. Bi nezanî nayê kirin ev kar. Wek em nînak ez sahneyeke Mehmet Uzun ji we re bêjim ku pir kêfa min jê re tê. Di Siya Evînê de heye. Dibêje hûn dizanin Siya Evînê çîroka wê de Menderes Selîm Begê kesayetiyeke rast e ji ber ku ev romaneke biyografîk e. Behsa Menderes Selîm Begê dike hin dewrên jiyana wî dike ku piştî ku Atatürk û hevalên xwe tên serî hûn dizanin li Stenbolê jî İttihat Terakî fermana rewşenbîrên Kurda radike. Rewşenbîrên Kurda mecbûr direvin derve. Hin kes diçin Sûrî, hin kes diçin Ewropayê wek Celadet û Kamûran wan. Menderes Selîm jî diçe Antakyayê, diçe Sûrî. û axir hemû li Şamê digihîjin her du. Gava ku behsa sahneya wî dike ku Menderes Selîm çawaşxwara derdorek çêkiriye û nava bajêr digere ji nişka ve beşek vedike. Wiha dibêje. Hûn dibînin ji ber wê min aynî weke ku di romanê de hatiye çapkirin min anî ji we re ji bo ku hûn bibînin ku ev hemû diyalogin. Vegotin tê de tune. Kesê ji derve yanî vebêjer yan jî Mehmet Uzun nivîskar û vebêjêr romanê ebeden müdaxale nake. Yan jî bi me wiha dide bawer kirin. Dibêje ne ez lehengên derve dipeyivim ku alaqawan romanê tune ye. Cîran dipeyivî.
مندوح سلیم بگی دنوا کولانان ده دمشه و جیران بحثاوی دکن جی پنجره ویدی بینن و هر که تشتکی دی بیجن ایجا اف دنگه کل ویدره تیوه دنگه باجیرن یعنی ده پنجره را ام دبینن مندوح سلیم جی نوا کچه یکی ده دمشه دی بیجه و بیستیه کاکی هاتیه باجاره موچی گویه بله بله مبیستیه مروه کی بجن ناوین زراف اصیل بله مجی بیستیه نرمک روکن خوش صحبت دبیجن پوری هرگاف شکریه سیمبلی زراف بدناوی الهواتیه پیلاوی هرگاف دبرقم کنجم پاکوش گملگی سپیل خودکه ساعتاوی زیوینه قراواتین یو خوشک و دسمالی بی بینا ریحانینه بله هوال و دوستی وی الباجر هنه لگورد گوتون آوان او جا آراق و جاجوغ و چرزی حزدکه دبیجن که او کرده و دبین اف دنگین که اف دتاین که امل سر مندوح سلیم بگی دبیسیم دبیجر نابیجه نویسکار نابیجه مونولوگ مندوح سلیم نابیجه لهنگه کدین جی نابیجه دنگین قلبالغیه باجر کتین صورت مندوح سلیم بگی دستریمه ده زلال بکن هرچند مرو دکارن رخنه علی بگره مثل چاوا دبک که یکی کوش درد مندوح سلیم بناره بزانه که قراواتی و خوشک و دسمالی وی بیناری حالی جیبین که جو درد تولی طرفنا او نگرینگه یعنی اکسر تکنیکیین بچوکن مرو دکارن برده رخنه علی بگره لبلی افسحنه شاهسرکه درمانا کردیده که ام تشتاک نهاتیه گوتن آکو مجبورا گوتن جبوک صورت و گوتنی آوابه به تشتاک نهاتیه گوتن ام جو درده ببینیم به قربالغیه باجر که چاویوان لسر مندوح سلیم بگیه جوانا دستی خواه هادکم یعنی ایدی مندوح سلیم بگ زلال ده بد سریمه ده هاد سری خود دویندش زلال او بدنگین قندره ویدی به تق بذي أوي نشاني مدكو مندوح سليم بك لوان كولانان دمشا وخلجي ويدبينن وهر يكش در خوبه جام خوبه بحثا ويدكن كو اف تكنيكك قال لك يسركفتي يا رومانا سيا فيني ود روبال 25 و 26 تا وندكارن پیدا بكن از بحثا چاپاوي يا اورفيوس يدكن يا كل سويدي هاتي چاپ هنگی مهمت uzun romanı خاصة فلاش باك كد مزن آواكليه مقول جو باشي دست بيدك و ودگار دست بيدك روماني نوي پشتي كبوية خلاص تبن جنوب دست بيدك بدوره هينو كرونولوجيا كزلال خويا دباش بالكم دست بيدك كرونولوجي شكستيه جو باشي دست بيدك ودگار سري يعني 45 سال پیش ودیشه و پاشي ادیب زلالي بگوري كرونولوجيا كدست بيدك تفگره که دو آلید نواله هنگان ده آواد که لوره مهمت uzun بخوجي مینا لهنگین رومانا خواه که گله که بالکشه او دستروان را بحثا خود که جبر که درومانا سیاه وینه ده کسی که خونده ببلا بزانم مهمت uzun بعدم بحثا مندو سلیم بکی ناگه بحثا خود که درومانا بیرا قدره ده بحثا جرادت بدرخان ناگه بحثا خود که جبر که او کسی که جا آراق و جاجغی و فلان بوان حزد که ام نزانم براستی مندو سلیم بک آراق بدخوان ام نزانم لی تیگو تنکو ویلدان خانمه یعنی خانماوی يجي كسيكا والناس كنا كمندو مهمت uzun بدوره خوجيان دي وان بشكي هنتش لسر مندو سليم بكجيرا قلتنا لبلي براني اتشتين كواتنا قلتنا خيال برهمي خيالا مهمت uzunun جبرويه كود هر رومان اندجي شكل افينداريا نيفجوماي وزواجا هر دو لهنكانجي يا مندو سليمجي يا جرادة دتخانجي بشبه هردو جبركوجي انا مهمت uzun بخوتي ده هر دو جي دركتينه وكان مهمت uzun او بخوجي دركتينه تحفتي وحش حفتي ونهاندي جي تركيا دردكبه سر سوريا خودجينا سويدي والسويدي بجديبه بقاسي 25 سالان نكارو بقرا ولاتي خو هنجي مرو دكاربي بيجكو او بيريا وليت كبابتا ويجيا كلاسيكيا كرنا كود اوديسيوسا هوميروس تجي بحسا بيريا وليت لوندن اوليس بيريا ولاتي خودكر خدابون داوين نمرتي دانوي لديسا جي قبول نكر جو بنالوبي بندامنه وإليس بقريا إتاقاي داكو بنالوبي جنا خو ببينه يعني ولاتي خو ببينه جبركو جند ورده سمبولا ولاتيه جبوكو بقرا ولاتي خو أبينا خدايان ونمرتيه بخوا إنكار دكه وان رد دكه داكو بقرا ولاتي خو أبا بابتا بريا وليت وكاكم قلت جو أوديسيوس هوميروس فيرفا دبينين لي ملجم ميلان كون درجة أو رومانوية بنابه إنيورانس بفرنسي إنيورانس بإنجليزي وبالممك بتركي ما نابه كردي كر نزانين ما ورقران دو منو شاگرد خو مساعد شريك كيجي وسارا انتر ورانا انتر ما ورقران دو كردي و
علی و شخانه روپلی و هاتو چاپ کردن مثلا ام دور دجی جوزف دبینین که 100 سال بیستاده ولات خواه یعنی چکسلواکیا کم رویه چیه ولات اسکاندیناوی پشتی 20 سالان aynı مینا اولیس که اوج 20 سالان در ومایه پشتی 20 سالان بدگر ولات خواه و دی ولات خو ببینه لبلی جبیر نکن وکاکم گمان ده گوتو اولیس چوبو تالانه و 20 سالان ریا وگره ده ریا خوشاش کرد 20 سالان در به ولات خو ما بو بریا ولات خو دکر چوبو تالان خلکی لی جوزف جوالات خرابیا و چوبو سرگنه اینگه اون دیبینیم چند هزار سال دناوا هر دو چروکان ده هبن جی دیسا جی اینی بریا ولتی ده هیا لبلی سببین روشن درکتنا جوالاتی ایدی گوهرینه اینگه مروف اینی مروفه روشن ویه جیانه گوهرینه لجم محمد وزون جی محمد وزون کسین 100 سال بری خواه و مندو سلیم بگه و جرادت بدرخان بحثا وان دکه لعصر دستروان را بحثا خودکه من أب وياج محمد صورة قلت قبل مجرى باسكر من برسا خوجيكر وهال من الري قلت تشتكي اشترانا بجم مقول يعني جبرا بيجا نخاندنا من راسته أنا راسته قلت تشوف عم كربا أوا تشتكي سربي مثلا اشترانا بجم تشوف دي تبع هرتج دمتني ده يعني إنكار نكر ومن برويجي أبدر خاندنا خوكر كيف هو يقلك جراد خوكو يكرا دبا ومتنيوي بفي أوي دخوينا ده روماناوي يا بنابي روني مينا أبيني تاري مينا مرني ده روبل 28 وهذا سبيلك بيشي هاتيه كشتن يعني كفوك وباز هاتو كشتن بشتي باش كيدين ده سبيلك وهذا سبيلك اللي بالا خو باش بن زماني وي كفوك هاتا كشتن باز جي برب درنا نديار ببرم چما باز كفوك كينا او چما او هاتنا قرتن ام جو باز ده سبيلكن جسري جدسبيكي يعني چلو 2 سال بري شبا مرنه دنگه كل فدري بمرة بي بموزانو كيه دنگه دا بيركي يكو لمالي جنبيين خورا چلوكا كده بيش يعني خواندوانان داتينه برخواه وبوارا دي بيبه اوه دنگه كو امجور بجد دنگه هوزاني يعني دنگه هومروسي يعني وگوتنا دنگ بيجي كو جواتي درودنش جبو كو بالا جواكي بخشينه performansa كده كه اف performansa كو performansa وگوتنه الجوهر بالإسكاري تشتكي جداية مهمات تزون وهذا مثلا بالا خدني قضاك از متناوي دخلين جي از شكل خب كارتينم دنگي خو بلندكم نردكم رتبه خود كارم سري خود هجينم دستي خب كارتينم افچنا همو performans بگوتنه شبوكو از بالا گودارم خود بخشينم از دو performans افكتين وگوتنا مهمات تزون جي وهاي بالا خو بدنا ابو كيوي باز برب درنا نديار ببرن چما باز كفوك كينا او شما او هاتنا قلتن يكو دفرادا برسيد كنا مهما توزنا نذا بيجري الرومانة يجي خندبانة كينا تبا تجمر بحساب باز وكفوك دكي كينا او شما هاتنا قلتن إذا دفرادا إيدي وبيجر دبيجي بيجر إيه باشا أم جو باز دست بيبكن جسري جو دست بيكي يعني چلو 2 سال بري شبامرنه إيدي أمي فقرن أمي ببينين كود دقرن سر عشيرة ككل حمويان قتل دكن تاني زاروكي كي تشوف دناباوان دا ساغ دمينة بشاشي هنجي أفسرة كي ترك ويزاروكي بخورة دبا ويش خورة مزن دكت كريخو يعني أف شكلي بابوتني بخوا أف دانوستندنا انتراكتيف أمجر بجن دنابا خوندوان و ببيجير دا تكنيكا مهما توزنه كو بربخورتي بكاراني هنجي آلية تكنيكي با دنابا روماني الويدا بلا قدر جداية دوی رومانه ده ایدی اوجی تکنیکین و گوتنه ین اوروپی بکارتینه و بوین رومانه جدوی دو کسین که دور بدور دو پیون ده که اوجی نویسکار و لهنگ رومانه جبر که یعنی هرچند دسته که دم گوت بلکی کسی که چروکش مره و ده بیجر به لیبلی ام دوی رومانه محمد زون ده بینیم که یکو ده پیوه یکو چروکش مره و ده بیجر نویسکاره لیل گوری من او نویسکار بخوجی نه محمد وزونه نویسکار کی خیالیه و بجری رومانیه او چروکا جلادت بدرخان وک رومانه که بیوگرافیک دی بجه لب ناویرج نشکاوه وی سکنینه او ادی جلادت به نویسکار دی پیوه دی بجه نویسکار هجا اريد بحثا بو یریکر لوی چاغه اف هبو دی تو ویجی بجی پلان بوا گله کسا بدور گوت کو
Celadet Bedirxan bu xwe romanek nivîsandiye û ev romana wî ye û Mehmet Uzun ji wî biriye û sernavê xwe çap kiriye na tiştekî wî tune ye. Bila dilê we dîwar de rehet be. Celadet Bedirxan çend beşek nivîsandibû. Yani destpêka romanekê nivîsandibû. Dixwest romanekê binivîsîne. Mehmet Uzun jî ji wê xeyala wî dest pê kir weke ku Celadet Bedirxan dê romanekê binivîsîne û behsa serboriya xwe bike. Lê alaqeya romana ku Celadet dixwast binivîsîne û alaqeya romana ku axir Mehmet Uzun nivîsand bi hev ve tune ye. Elbet Mehmet Uzun xwe giyandiye çavkanî û em bêjin arşîva Celadet Bedirxan, çûye Cem Rewşen Xanimê gelek tiştî wergirtine ji ber ku heta mirina xwe jî Rewşen Xanimê tim digot yekî bi navê Ferzende hate ce min bi kîsa min arşîva bi çewala min arşîva Celadet Bedirxan dayê Ferzende kod navê Mehmet Uzun bû yê dewra rizgariyê de ku wê çaxa milîtanekî Kurd bû ew nav bikartanî lêvelê Mehmet Uzun ji vê arşîvê îstîfade kir rast e lê weke romanivîsekî şareza jî îstîfade kir kî bi dilê wan jî be ne bi dilê wan jî be jê hez bikin jî hez nekin jî Mehmet Uzun arşîva Celadet Bedirxan bikar anî ê gelek kes gelek arşîvên xelkê bikartînin lê romaneke xurt ava kir. Hingê bikaranîna malzemeyê qîmetê wê li cem çi be ne li gorî wê divê Mehmet Uzun binirxînin. Xelk dikare bibêjin ma çima ne çû ser navê Celadet çap nekir. Niyeta wî ne ew bû ku tiştekî ser navê Celadet çap bike. Niyeta wî ew bû ku romanekê binivîsin û xelas û nivîsan jî camîr û xweş jî nivîsand. Dûra de weke teknîkeke vegotinê romanekê nava romanekê de bikartîne min destpêkê de got roman nava romanê de min got berê jî hebû di Don Kîşota Cervantes de jî hebû lê em di edebiyata Kurdî de dibînin vê carî Mehmet Uzun bikartîne ku dibe pêşengê van teknîkên ku êdî edebiyata Ewropî û Amerîkî bûne tiştên ji rêzê lê di romana Kurdî de pir kêm hebûn ya jî em bêjin tune bûn ji bo kes nebêjin tune bûn dibêjin pir kêm hayê xelkê jî hebûn. Dor bi dor kes dipeyivin pirtûk di nava pirtûkê de hene û her wiha fotografan bikartîne. Her beşek dibêjin eger ne şaşin wiha bîra min de mayê bir ku min zû ve xwendine derdora 25-26 sala çêbûye ku romana tê çapkirin dibêjin derdora 16 fotografan di wê romanê de hebû bi 16 fotografan ve dewrên jiyana Celadet Bedirxan vedike û yekûyek û behsa serboriya Celadet Bedirxan pêşketina wî ya nava jiyanê de dike. Hingê kesê ku dor bi dor dipeyivin ew jî nivîskar û lehengê romanê ne. Vê teknîka ku êdî kem bûye bi heyama modernîzmê ve pêşketiye. Û di dawiya sed sala bîstan de hênû romana Mehmet Uzun ve dikeve edebiyata Kurdî jî. Di romana Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirnê de cara pêşîne ku di romana Kurdî de çîrokên paralel bikartîne. Êdî ne tenê lehengeke û çîrok hemû dora wî lehengî ne. Heta niha romana Kurdî de wiha bû. Li vê derê êdî du leheng hene û dora du lehengên cuda du çîrokên cuda cuda tên bi awayekî paralel û axir mecbûr tekî lêwan çêbeyanana çima nava aynî çîrokê de ne. Axir bi awayekî paralel lê dibin yek çîrok. Bîra qederê û teknîka fotografan min behs kir û bîra qederê û vegotina paralel jî min behs kir ji ber ku vegotineke Celadet Bedirxanê ye vegotineke nivîskarê xeyalî yê vê romanê heye ya jî vebêjerê vê romanê heye lê her wiha bi awayekî xurt teknîka fotografan bikartîne. Lê teknîka fotografan jî tiştekî din e di roman hene teknîka fotografan tê de hatine bikaranîn. Yek jî ez dibêjim Mehmet Uzun her du jî xwendine min jê pirsî got ez wan nas dikim. Yek jî romana Patrick Modiano ye ku çend sal berê xelata Nobel estent navê wî Şiyan du Printemps. Di romana Şiyan du Printemps de ez bawerim di 83 ya 84 de hatiye çapkirin yani berî gelekî berî romana Mehmet Uzun û Mehmet Uzun jî wan dewran hatibû Fransayê fêrî Fransî dibû. Di Şiyan du Printemps de hosteyekî fotograf wenda dibe yê ku li ber destî wî dixebite dide pê wî ji bo ku şopayî wenda peyda bike. Ji xwe hemû romanên Patrick Modiano ji bo kesê ku nizanin hemû romanên Patrick Modiano li ser vê bûyerê ne. Yani heta îro ji ber kî 28-29 roman nivîsan dibin di hemûyan de jî kesek wenda dibe û lehengê romanê ya jî kesê nava romanê di wî kesî digerin ya jî wê kesê digerin ber ku carna jin jî ew li wan digerin û rêyên wan yên vegotirî çîrokên wan serboriyê wan herca ji tu cuda ne. Ji xwe Patrick Modiano jî gava pê hesiya ku xelata Nobelê wergirtiye yekem reaksiyona wî ev bû got çima dan min fehm nekir ê min 25 sal ez aynî çîrokê dinivîsînim. Çîroka wî hercar aynî ye lê di vê romanê de Şiyan du Printemps yani
هنکسا نوی کریه چه بیش یعنی تشتکی بهاری مروف کاری بیش یعنی بهار حرام یا جی کوچک بهاری اگر مروف پی ورگرینه بیو آوای چه دیبه لید کاری به بهار حرام جی دور ده فوتوگراف اکوان داده به یعنی هسته یک فوتوگراف اون داده به یه بردستی لوی دیگره اینجا شوپا فوتوگرافی لوی یکو وینه کوی فوتوگرافی گرتیه یکو وینه یورادشه برخو لید نره به اویات کرا در باس کنه دو کرا در باس کنه داک شوپایی پیدا کش سربوریا و جیاناوی ناس کنه به این شکلی رومانه که فرید ادگو هیجبو کسی که به ترکی تزانم رومانه که فرید ادگو یاب ناوی Eylül'ün gölgesinde bir yazdı. Eylül'ün gölgesinde bir yazdı. Eylül'ün gölgesinde bir yazdı. Bahsa Serburiya malbate ke ku seyi sekiwan he yani غلام كيوان البرد استوان خبت لها سبيوان دلاره دبجا من لالبما مالباتا خنري من لينا ريكو قد وينه جي تشاقر تونه تشاقر المالا مبو امبويرا مزنبونه لحمو وينه مالباتي ده يك جاري جي تشاقر خويا نابه هنگه دليوب تشاقر دشوته دبجا اشخره فكرين هگر وينه تشاقر هبونا قالو دي وينه چلو بونا و وینه خیالی جبو چاقر چیدکه. درومانا پاتریک مودیانو دجی و درومانا فرید اتکو دجی. هگر اون فوتوگرافان جرومان باویجیم تشته دروج رومان نامینه. یعنی او رومان سر فوتوگرافان چیونه. لید رومانا بیرا قدره یا مهمت اوزونده اون فوتوگرافان درخن تشته رومان کم نامه. چیروک با خودی مینه. هنگه فوتوگرافی که مهمت اوزون بکارانه تنی تکنیکی خاطنه بکارانه. Yani ne alavin asli bingehîn sereke yên çîroka ciranê de dixan. Lêbelê alî Mehmet Uzun dikin. Teknîkî alî Mehmet Uzun dikin ku romana wî xweştir bibe lê beriya tiştî sûret zelaltir bibe. Sûretê romanê zelaltir bibe. Hevokên bêlêker ji zimanê Mehmet Uzun gelekî girîng e. Hevokên bêlêker ku bi hestên helbestî hatine xwedkirin bi taybetî jî romana سیاوینه ده که یک سبب این و او که رومان پر به حس کردن زمانی بو و دوره رومان کردی پر کم بود زن یعنی حتی سالا نودیه که به هجمار رومان کردی بارم در دوره 25 بود یعنی 25 رومانه ده تنی جرا اولم زمانی که واحد خونم کاملا هلبسکیه که فهم حمیانش بروی جراحات هفوکن بیلی کرد که به هستن هلبستی هات نخورد کردن پشتی و رومانه ایدی دبت تایبتمندی زمانی محمد وزون و gelek caran bi hevokên Kurt carinan bi hevokên yek peyvî vedibêje. Hevokên yek peyvî di vegotina romanê Mehmet Uzun de weke flaşan jî dikarin benîrxanin. Baz nokte, kevok nokte, ezman nokte, deriyekî vekirî nokte, şev nokte, tarî û dereng nokte, cîran, dost, heval, bêlêker. Lê ev hemû sûretin, ev hemû flaşin. Weke رکلام فیلمی که سینمایی بینیم بیراخون سالن سینمایی روشنه فیلمی که هفته پیشا مدی در که بود دنیاس کردن زلامه که در خود بیچه اگه تو بکشم نشکاف اکران رشته به جنگ درد کرد بیچه نه من نکشه اکران دیس رشته به زارو که درد کرد بیچه دیا من نکشه و دیس اکران رشته به اول بنیاد دیمسینه چیروکا کشتنه که باوک چماش نخور بکشه هفته پیش دستر اکران وی سینمایی بیا و رقمت یعنی افلاشین کو چه دبن دمجی وده بانگی هن ناس کرنین ودکن هن رفرانسین وین حافظه و بیرا ودکن دیوجه وره و از تش نشتره دیوجم دستری خود وی صورتی آبا که اف دبه اسلوب و شوازا محمد وزون هنگه پیدین که محمد وزون کارتینه بخواه صورتن دبده هواکن یک پیوی دیوه گوتنا رومان محمد وزون ده وکه فلاشانجی دکان بین خواندن لوره هر پیوک ده هلبسته ده وکه وینه کیه. لبر بنارن روپا 121 سیاوینه محمد وزون بحثا مندوح سلیم بکرگه. ازید استوبایی بخونیم. مندوح سلیم بک چی فکره؟ نان و پنیر دستان ده لپیر راوستیایه و دفکره داو که بزانه بر که او چی دفکره. تشتین که اولید فکره پرن. یانجی جبرواجی نتو تشتن. هم پر تشت هم جی نتو تشتن. لی تشتکی آشکره هیا. وی حق تو نکن او خرابی لکسم دن بکر. وی حق تو نکن او غزالات دل پاک عاجز بکر. دنیا و رش بکر. نا به.
نامه، نان، بنير وزيتون. شفارش ومستكروني جارة كدن نامه خندن بين تنجي جارة كدن. ودبين المسألة دفرادة دي باراغرافا يكم ده وبيجر روشا مندوح سليم بقى وتبلهاوي وآلوزيا وي يا فكري دخوازش برا بيت بيجا هم برتش نتوش تمام مرو ذكر بقالك شكلين جدا جدا بيجا لوي بفي أواي قوتي أمريكا برد غاز ناجيب بفي أواي قوتي لي بيشتوي مونولوجك مندوح سليم بقى التبليد بقى هجر بالا وكشان بقى دي بيجا وي حقتنكو أو خرابية طبي ما تزون كافاو روماني لسان يا حشتي ولها توانغ وارغاتي فلان بوان جمينا وقصرالو ام جوناغن بسكريكن رزمانيه وي حقتنكو او خرابيه اللي كسكيدن بكا دبردا كيد فكره من دو سرين دي فكره كيج مره دي بيجا ده بيجاج مره دي بيجا هنجي يا اصل من دو سليم بك دي فكره اللي بزماني ده بيجير دي فكره يعني جدفي ده بيجير ام فكره من دو سليم بك يا هندرين وي حقتنكو او غزالات الباك عاجز بكا دنيا ويرش بكا ديسا مندوح سليم دي فكره ديسا بيجر وي فكراوي بشكل فكرداريه مندوح سليم اللي بزمان خوش مره دي بيجا بشتي وي نا به دي براده ايدي بيفي دي راس مندوح سليم بك يعني زماني مندوح سليم بك وزماني بيجر هنجي دقيجيك دبنيك اجا دي براده كي دي بيفي باراغراف ديوم ده امنا ما زاني لبل فلاش ووينيك ودي شق والبربه بدبن وجاري فلاشه كيف بدكن دس بيدكن نامه نان بنير زيتون يعني نامه دستي مندوح سليم بقيديه سربيانه دخينه لبرويجي نان وبنير وزيتون هي يعني خزانين فقيديه هي شغارش ومستكروني جاره كدن نامه خندن يعني بدقره سريو بيسا دخينه بينتنجي جاره كدن وبفياوي ام حالته الروحيه مندوح سليم يعني وروشات درونيه كوتيده بيكو اناليزك بسيكولوجيك لسروي بيكرين وكاكو دوستويفسكي ذكر ام راس جا الا بين دوراوي بدبي اب كارنا الا فان برغرينغا رومانيفي سين كورد بر السيرفي مثلا سر وقت نولا جي سالم بينجو شوفا اذا قالكو بحثا الا بين نافا روماني دبو رولك دخات طيب يعني رومانا مودرن اكولا رومانا نو ام جارد بيجن رومانا نو كو اران غوب غريي وميشيل بيتو وفلان بيفان هات ناب دهبون افان كسانا تم دفكرين كو هر تشتاكو نافارو ماني دبا دبي ميسيونك وي اركك وي هبا يعني تلقى على مش خبر تشتاق بيجا مندوح سليم افعلا في راس بكرامنا نان وبنير وزيتون خوارنا فقيرية جبركو بكردي قاغاكم مرو تشتكي نكار بخوام مرو ناني تسيد خواه بنير وزيتون جدا حمو ماني كرده ده يعني مالا هالي فقير جي بي بنير نابه خوارنا سركي بنير بالغوريا فلان بيوان افتشتنا الحمو مالان هيا إيجا جبروي اف حوجينا كجمرة ببيجا كفقيرة وكسوينينة وتانية خوارني دخلنا افتح انا بس يويا بالسريع خدنا بقى ودايا كده فلاش البرمة بدبن داكو صورتي بقولتني تمام بكن دبيرا قدر دم عين زماني دبين بنر روبلا يكبه دبيجا شبه إيشا بيستو دودية تيرمه يا حزار نسوي بيجو يكانه شواك الدورا رومانا بيرا قدر رابيشايا بگرانی داکتیه دنیا گرمه شام باجاره سرگنی واره درد و کسران گورستانا مالباتا بدرخانان شاهد مرنا جلالت علی بدرخان وستیایی دکه خوی شوا گران وستیایی رونشتوانین باجار کمن و نافدار شامه دخه ناف هلکان خوی و دلورینه خالیچه اجستریکان پیکاتی لجور لعصمانان برنگی خویین خاص این ولاتی روحلاتی لخوا شوا شامي نوبداري دكه واللي بين الدبرة عيني زمانه شف دوباره كرنا شبي دوباره كرنا آگاهی البيف خوا جران شوا جران وستياي ليه هنا ممكن عجبتي ده هي وقت مثلا بيجا شوا جران وستياي رونشتوان باجار كونو نافدار شامي دخناوه لكانا خوي ودلورينه مثلا تشتم بمعنى أبانا خارجية جستيريكان بيخاتي أبجي ميتافورة قلقي جريزية لجور لأسمانا برنجي خوي خاص إيه ولاتي روهلاتي شو يعني الأوروبا ستيرتونا لأزماني بوليفيا ستيرتونا نقولوا لأزماني كندا ستيرتونا شو يعني
الشامي تنستر كان هنجي ما تزون بده الفيدري كتية ثقة أورينتاليزمي كو أو تدي تشروكين حزار وشبكة وفلان بيوان تم كافاكو ونبرجيوان دبينو وان برتقانا برجيوان تم شب وستير كده هنا فلان بيوان بفي أوي ما تزون يعني كليشيه بكارانية كو درومان المودرن ده أم إيروش بعد كليشيان زيادة بكارناي ليه أم زمان كديم تدا دبين برورا دريج زراب ونارين تزمان أبين وأبيندارية حاز وحسكرني ذقتين وحسرتي درد وكسري تينا زمين دجيتي وبربري دخسي وحسودي دك ودولاب فتنة وفسادي دنا براق خلقان دا درن وتين أف قاباكو جرادت بدخان روماني دا دي هالبستاب بلورامن بلوسينا ليه؟ وندبينن زمانو كمامات وزن بكارتينا زماني دتايان يحمو بدجبريتين قوتن بالدوباره كرنا ناف ديران يا بدجبري وان به دريج زراف ونارين أبين وأبينداري أين تشتغل حزو حسكرني أين تشتغل ذقتين وحسرتي أين تشتغل درد وكسري أين تشتغل دجيتي وبربري أوجع أين تشتغل دخسي وحسودي أين تشتغل دك ودولاب قالبك أين تشتغل فتنة وفسادي أوجع أين تشتغل ودبين يعني جبوك واتاي خورد بك سينونيم هاي بكارتينا جرنا كارت دجبري ويجي بكاربينا و جبوك بيجي مثلا بركس دكارت تشتاج ديزي دبك وكا ام دروبالا حفت وروبالا دوسدو بينجي ده عين روماني ده ام دجاران عين تشتي دبين بالكشا دجاران ام عين هبوك دبين هركس دمرا برا وبرازي يار وأبيندار هوال ودوست هوغر وريغر نيز وناس حمو وفات دكن دورا من جهاتيه نهاجي دورا منه ام ذهب اوكي في بشي دجارة دبين روماني ده روبال حفت وروبال دوسدو بينجي برا وبرازي يار وأبيندار مثلا يار وأبيندار عين تشتغل هوال ودوست عين تشتغل يعني نزيك يعني لبرا وبرازينا عين تشتغل ما تزون تخازه ببجي يعني اف وتشتين وكيوي بفيا واي بالسينونيما وبدجبريان دخازه وقوتناك طيبات ابا بكاكو قالك يبالكشت روماني ما تزون حميان ده ابهي لهنا بوكين وهاجي هنا كبر عجيبا ابجي تجربه وياني بساندين نشان ده جرادت لال بويا نكارك بيفا كربويا هودن غاند بيسا ميناكو يك دليوي دبشينا تمام ميناكو يك دليوي دبشينا مفهمكر لال بويا مفهمكر كربويا مفهمكر ليشما بشتك لال بويا نكارك بيفا مفهمكر دبيون ناغرا زمانوي ناغرا لال بويا مفهمكر تشتين ادي نتني بيفين كسينونيم بكارتينا لعيني تشتي دجاراج دبيجا جبيرنا كن كسيكو وجاي على قدر دبن دمتنا كده دوباره هجرنا اسلوب با وكا يارو دوست هوالو هوغر حمول مرن ابد بشي وازك هجرنا شي وازك با دوباره كرم قلسيا بقوتنيه اب حمو لكلنا وجهي للسربيل هبكن يعني قباكو يك خبر دوباره كتي يوم عليكم نزل على نزل بل كوفيتش ام بكرتي وهذا بيجي باش كيدن دبيجا جلادت بق ليدن هرا قباكو دي جلادت پشتی سالان لجانان راسته کسی که رومان خواندنه ببیران جانان حسکریه جلادت بدرخان و خورتانیاویه لی پشتی سالان لقنصل خانه یا شبکه دیپلوماتیک یا شامه ده جلادت جانان دبینه که دیپلوماتیکی ترک رزوجیه جلادت بق لیدن هرا چاوین رش اوان چاوان دناسه وانج درکی دناسه لیجو بجنو بال نابه جلادت بك سرخوشه چوت تبينه لي بلي اوه دفرده او ريت ماكو جلادت بدرخان نافا روماني ده كل هنگكه نافا روماني ده ريت ماكو او چاول جاناني ده كده و سري خود دبوتينه و ناس دكه دي ساز دبيجم دوباره دكم جديلوا نرخاندنه که درونيا جلادت يا گشتي ام بپیوین جلادت بمونولوگ میوه ام مندو سلیم حود ده ويد ما بدا فهم كرن ام دفرده روشا جلادت نابينن تاني فهم دكم كل جلادت شاش بويا پیشی ناس نکریه لچاوی نریه و آخر ناس دکه و شوخ بويا ام ویرزان ليه حوجه ناخد جمره بيجي شوخ بويا عجيب مايا نا او سي نقطه كنت داتنا بقرن افهمو ستيلن
همو شێوازێکە نویسینە ku divê wateya wan divir de weke ew gerînekên di nava bîr û derûniya celadêt de li heng de bêfam kirin. Heger em wê wiha nexwînin em bêjin demêrê ku sê noqte nivîsan deryanê çi ye? Karî bikire noqtek jî. Na, ew sê noqte fikrîna kûrek û celadet li wî wêneyê berxwe dineve û bêfikir rawestiya ye. Gotiye belê, belê, ew e. Ew kêlîkên ku bîra celadet dikeve nava çalakiyê û canan tîne bîra wî, ew kêlîk, ew sê xalên pê hebin. Zimanê Kurd ku wek flaş min xwest ji hemû romanê wî nûmuneyan bînim, di romanî mîna evînê tarî mîna mirinê de dîsa bi aynî şekil rûpel neh gava ku cara pêşîn di seyarakê de tirimbêlekê de ne wan dibin kuştinê dibêje baz. Îja dibir de ne tenê hevok e, paragraf e jî. Baz. Kevok. Em ê ji yekê re bibêjin baz û ji ya din re jî bibêjin kevok. Baz û kevok. Du nav. Du însan. Zilamekî navsal û jineke ciwan. Em li welatekî mezin û firehim ku ji çend welatên piçûktir hatiye pê. Ku aliyekî wî deryayên keskûşîn, aliyekî wî zinar û çiyayên serî di ezmanan de, aliyekî wî jî çolên germ ên bêdawî ne. û dibînin destpêka wê û dawiya wê ne aynî ziman e. Baz, kevok. Em ê jêkî re bêjin baz, jêkî re bêjin kevok. Baz û kevok. Du nav. Du însan. Zilamekî navsal û jineke ciwan. Yani divir de hûn dibînin detay hêdî hêdî tên. Hêdî hêdî tên. Pêşî sûretekî çê dike, flaşekê pê dixe û paşê bi flaşên nû ve dora wê dadigire. Ev e stîla Mehmet Uzun. Mehmet Uzun di romanê xwe de ji bo vegotinê bêtir vegotina dengbêjiya nûjen tercîh dike. Ku kesê sêyem hildibijêre û bûyeran ji devê vebêjerekî derveyî bûyeran dide xwendevana. Em jê re nabêjin vegotina xwedayî, lê em dibêjin vegotina dengbêjî. Lewre zimanê Mehmet Uzun yê nêzîkî zimanê axaftinê û dubarekirinê nîşana zimanê spontan ji vegotineke xwedayî ya xebitan dî bêtir vegotina gelerî tîne bîra mirov ku Mehmet Uzun di nava her du vegotinan de maye. Yani vegotina nivîskî ya wêjeya hemdem ku gelekî hatiye xebitandin û vegotina gelerî de Mehmet Uzun di nava her duyan de maye. Sedem jî ew e ku xwastiye vegotina nêzîkî Kurdiya gelerî di romanên xwe de ava bike. Yani vegotineke nêzîkî Kurdiya gelerî di romanên xwe yê modern de ku ew jî Kurdî ne di romanên xwe de ava bike. Heman tişt li cem Yaşar Kemal heye hûn dizanin. Cem Yaşar Kemal, Cem Seyit Alp di romanê wî de hene. Romanên Seyit Alpê bi navê Şawk û Dewran di her du romanê wî de jî aynî terz hatine bikarin. Lê belê hewesa wî ya wêjeyî jî xwe di şêwaza wî de daye hezkirin. Ji ber ku dixwaze tiştekî wî bike. Ji xwendinên xwe yên Ewropî îstîfade bike. Bi vî awayî xwestiye romaneke Kurdî binivîsîne lê belê wê romanê weke ji alî şiklî vebe jî weke romaneke Ewropî binirxîne. Lê binerin bê sahneya guherîna baz çawal kurdbûna xwe hay dibe. Cara pêşîn gava ku li straneke Kurdî, li kilameke Kurdî guhdarî dike. Tê malê êvarî wek biskadim jî got kevokê teslîmî wî dikin dibêje bila mala te ve heta ku em biryara wê bidin. Ya me wê bikujin ya me wê teslîm mehkemê bikin. Gerîlayê hatiye girtin. Hûn dizanin ya wan wê derê dikujin ya jî îfade wan dikirin û axir wan sevkî mehkemê dikin ji bo ku têke mehesê. Îja biryara kevokê hê nehatiye dayîn. Kevok kevne gerîlayê. Birîndarî ketiye destê wan. Baz jî efserek e. Efserekî antiterorîst e. Baz êvarî vedigere malê dibîne ku kevok li hundir stranekê dikêje. Ji hundir dengek tê. Dengekî xweşik. Dengekî stranê. Dengê kevokê. Belê. Kevok li hundir vê malê ye. Kevok hêra nezaye. Kevok bi stirê, bi zimanê xwe, bi dengekî zîz hêdîka dibêje. Ev deng, ev ziman, ev gotinên ecêb ku baz tê nagihê, car bi car, wext bi wext dibihîze û lê guhdarî dike. Dengê zimanê van însanan, vî welatê lanetkirî, ev çend salin ku baz vî dengî dibihîze? 10 sal, 20 sal, 25 sal. Ji roja yekemîn a wezifa zabitiyê heta îro ji 20 salan zêde ev deng çi dibêje? Çêla çi dike? Ev stran a kê ye? Ya çi ye? Behsa çi dike? Stran behsa hizinê dike. Ew behsa mirin û kuştinê, agir û şewatê dike. Deng dilorîne û baz çavgirtî lê guhdarî dike.
دنگه که حسین نو دهندر و روحی وستیایی یه باز ده پیلین نو تینه پیلین حسین چه؟ دورا ده جارا پیشینه که باز ایدی با آرامی لسترانه که کلامه که کردی گوداری که او دل خواهی بی او دنگ دی تشت نبینه بیراوی و آخر دی بیچه جنب باقی خوب بپرسه بی بیجه چاوا دی بکن او دنگ تشت نتینه بیراوی هنگی باوی دل خواهم کروره دی بیجه کروره من تو کرد بو یعنی من تو جوی عشیره آنی فلان بیوان عشیرات پیش هات کشتون من تو کرد کروره خوش بوک تو صاحب بمینی فلان بیوان امی چروکا باز جنوب بخوین هنگی اف صحنه جی درومانه که یاشار کمال ده هیا رومانا یاشار کمال یابنا و سلطان فیلان که مصطفی دوان ورگران دیه کردی ورگره که پر باشه میکنن بخوین نه رومانا که وای که اوج دروجه که جاره که دیت خوانی کردی اوج پر خوشاتی چکن خب پر خوش لکردیش دیگه رومان همو گریک یاجی موری دبن بندست فیلان فیل سردست ولاتی گریکان برجین کریستال خورد دناواکرش برکو گریک پر خبات کارم پر دخلتن برجين كريستال عواد يكونوا عبارة وان تجاد تشتكل جبوك فيل كاربون بخون ودبيجين ان بري فيل بون هكذا برب خبتنا كارم دي سبب الفيل وزمانه جيريكا بتشوف دبينين دشن دبستان فيلان دبيجين اريان فيلن ودورا فيلتيه دامي خبتن كشتن فلان بما وكا كردين باكوري كود اورا تكوني ده روبوان داخندن كو هبونا وان دورا تكوني ده لي ابن دستي واسيميلاسيونا جيريكان وطبي جريلاين جيريك جهانا كل شيء شردكن سروكا كيوانا يلقى كيوي سقطها فلان بيوان يعني جرد بجا مصطفى شنو ليكرو جيريك قوب جير قوتو بزن قيت شيك ورا قوتو اوجي شري جريلا دكن لي دكن اكن نكارن جيريكا هشيار بكن بالتمامي جو هبونا قو ازادي اخا تيبكوشن لاخر روجا كي جيريك دبيشتي جيريك دنبيش كو الدوره كدريجه كاسي دنجي نبيستو تي استرانا كدي بجا وجيريك هدي الخواهاي دبن ويستراني بدقرن كوكا بيرا خوا او استران تشتناتينا بيراوان جوارا دبجا اري امبري جيريك امجي هابون ولاتك ما هبو وهينو او جيريكيكو كتنا بي خونا في البوني لنو الخواهاي دبنكو او دنابا غلطيه كوهادنا وهنجي ايدي سرهلدانا جيريكان باوايكي كشتي تثبيتك الصحنية جوهرنا بالرياض ترانا كيف ام بيشتي بسي سالام لجم مهمت وزون درو مناوي يابناوي روني مينا اميدي افيني تاري مينا من دادبين ونزان مهمت وزون ياشار كمال قالك نزيكي هبدون حتى ياشار كمال وك كوريخوا مهمت وزون دلاري مهمت وزون جيرا دقوت ياشار بابا وبحساوي ذكر قباكو بحساوي ذكر إيجار ياشار كمال دستاني فيلان دا وهادي بيجا دي بيجا فيستراني تشتك اني بيراوان ددلو هنا بنوان دا تشتن لفاندن وستران قط نبو عجيبيك خلو بالك خلخلك وتفجرك دست بيكربو شدبو جيريكا جي فعمنا دكربي شدبو لي حيز دكركو دوان دا جوهرتنك شدبا ستراني هر دوم كر جيريك وكا كش خوكا جران تاري وخونك كابوسي شيار دبون ودبين بزمانه وشخوات نزيك زمانه ممتوزنا إجا مصطفى دوان أبغاك والجراندي كردي حول ده شوازا ياشار كمال يا رومانا تركي بباريزه شبرك أو شواز شخص شوازا دك بيجي كردية كو عندنا وا شروك إنجليزي ده جالكي بيا وايد بين ودي بيجي جالكي نزيكيوه سترانك تشتغل نوا دلو نابوان دبلينا هنجي الرومانيس وكا أفرينر نه بسيكولوجا نجي سوسيولوجا نه بيروقناسه ونجي فيلوزوفه لبل الرومانيس جبوا وقتنا رومانا خا جوان حمو واران استفاده دكه لولا مجرى رومانا يانا غندي مروف بخوا هبونا كدروني وجواكي وديروكي وفلسفيه ياكل راسكولنيكوف سوج جزايا دوستويفسكي وجريغوري سامسا جي رومانا كافكا ابناوي ميتامورفوز ياجي بتركي ناوي كنا جوهرين ميتامورفوز راسكولنيكوف انجي جريغوري سامسا دستريو خندوانان دا وكل هنجن راستقين دا افاكرن اوكو دوستويفسكي وكافكا افلهن مينا كسين راستين رومان راستيه كنو افادك جبوفي افراندني جحمو افان بدخه وسينوران ناسناك بفي اوي ادي الذكرم خلاص بكم ليه ببيلك زي خلاص بكم من او بيب قالك بكارانيه بيبك الفريد دوبلين كو نيسكاركي المانه
Pirtûkek wî hate çapkirî ji nivîsî wî nivîs û gotarên wî yê ser wêjeyê tê de dibêje erê romanivîs ne fîlozof e. Lêbelê roman mişt çavderî ye. Çavderiyên jiyana rojane ye, çavderiyên mirovahiyê ye, çavderiyên serboriyan û bûyeran e. Hingê roman bi vî awayî xwenêzîkî felsefeyê dike û li qeraxên felsefeyê digere. Erê romanivîs ne fîlozof e, lê ne gelekî dûrî fîlozofan e jî. Ji ber ku çavderiyên wî dibe sebeb ku ew çavekî analîtîk li civakê kesan û bûyeran binêre. Ji ber wê ye ku gava ku hûn bi psîkologekê re rûdinên, hûn tim dibêjin bi sedaqeke zêr vê derê pir kêm bipeyivim, bira zaafên min, qelsiyên şexsiyeta min cem vî psîkologî neyên famkirin, lê gava ku hûn romanivîsekê re rûniştin ji we hate bigerin. Ji ber ku ew ê we analîz bike. Hûn nikarin xweşlepî wî xelas bikin. Ez bi vî awayî xelas dikim, îja hevalên ku eger bixwazin tiştinan bibêjin, dikarin vê derê tiştinan bibêjin. Pirseke dibêje ma îro ne dersa medya û civak bû, berê dersa medya û civak bû min darbeçê kir. Janroj Yilmaz Keleş diviya bi hataya, lê ji ber ku Janroj xuya ne amade bû, min kir û nekirin xwe negiyandê, ji dêleva wî ez ketim dersê, rojekê dinê me dersa Janroj çê bikim. û wekî din çi dibêje, pardon, tiştekî din dibêje. Ha baş e, erê kes dawî bûye ez ê spasiya we bikim. Yek, du, sê, çar û pênc. Ez zanim ev babetên nû ne. Gelek spas û mala we ava, şeva we bimîne xweş. Ez nizanim sibê normal vê heftê dersên mamoste Profesör Doktor Kinyazê İbrahîm dest pê dikir. Lê ji ber ku ew min dersa de gotû koronayê ketiye, ji ber wê lê rewşa wî nexirab e. Niha li ser xwe ye, yani nexweşxaneyê ma biçekî. Ji ber wê me dersî wî ji bo ku karibe were ser şîxwe, me dersî wî heyvekê taloq kirin. Heyva nihan ew ê dersa xwe bide. Normal cihê du dersên Joana Boxenska jî me guhert. Joana ew ê deqeyekê ji we re bêjim. Roja sêşemê, vê sêşemê dersa nivîskar û romanivîs Yaqûb Tilermenî heye. Yaqûb Tilermenî dê ser wêje û çîroka Kurdî bipeyive roja sêşemê. Roja pênşemê jî Dawûd Yeşîlmen dê behsa wêjeya Kurdî bi babeta wêje û felaketê behs bike. Piştî wê mamoste Abdulwahab Xalid Musa roja şemiyê were û roja sêşemê ya pêşame jî Joana Boxenska dê bi du dersa tevlî semînerên me bibe bi navê wêje û etîk. Ew ê roja sêşemê û roja pênşemê ez barim. Roja sêşemê û roja îniyê, yani aynı heftê dê piştî were behs bike. Yani vê heftê dersê me temam bûn viyawayî, roja sêşemê em ê dersa Yaqûb Tilermenî de hevdû bînin. Ez spasiya we dikim ji bo beşdariyê, ji xwe ji bo havanên ku vê derê ne amade ne, em ê paşê vîdeoya wê bişînin ser komê. Hevalên ja şeva we hemûya bimîne xweş. Michael û mamoste Tengezar, Husên hemû silav û rêz bi we tevan bi xatirê we. Şeva we bimîne xweş.